Yebo, ingane zakwethu impela sibona lapha ku-president-ke of the Bhinca Nation okungeyizwe Mlando Mfumamchunu njengoba-ke ehambele-ke ezindlini-ke zomsakazo iGagasi FM lapho khona-ke bewuchoma khona-ke iphaphe logwalagwala-ke uLinda Sibiya Mr Magic. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela bangiqale nginibingelele kuyona-ke imboso Siri MTV sithi nje masiqala ngena i-channel ake wenza kulungele uciphize usubscribe nayo notification bell cause uthola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Ake wengane zakwethu impela sibona lapha kungizwe Mlando Mfumamchunu abanye bathi-ke upresident-ke wamabhinca bafowethu impela kungizwe-ke uvuke ekuseni-ke wagasela lapha ezindleni-ke zomsakazo-ke iGagasi-ke FM lapho khona-ke ebewuthwesa khona-ke iphaphe-ke logwalagwala-ke yena-ke uMr Magic uLinda-ke Sibiya. Kanti-ke wengane zakwethu impela kungizwe uthi-ke mayifika phana-ke wabese-ke engena phana-ke emsakazweni-ke lapho khona-ke efike wakhuluma-ke engayi-ke uLinda-ke Sibiya wathi yabona-ke mangaba-ke kuziwa-ke lapho kwezokusakaza-ke angamfanisa-ke enaye uNelson-ke Mandela ngoba impela-ke usivule-ke impela-ke igxathu-ke elikhulu seyilegend-ke impela-ke elinomlando-ke onzima phana-ke makuziwa-ke kwezokusakaza wabese-ke emnikeza lona-ke ithawula-ke lamabhinca nawo-ke umqhelo-ke njengesayini-ke yokumhlonipha-ke njenganepresenter-ke enkulu kakhulu-ke phana-ke emsakazweni. Hhayi-ke wengane zakwethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ezinhle-ke zenziwa ngizwe Mlando Mfumamchunu. Kanti-ke wengane zakwethu impela-ke sokhumbula ukuthi yena Mr Magic uLinda Sibiya uqale ukusebenza phana-ke emsakazweni iGagasi-ke FM-ke osukwini-ke la izolo laphana-ke bemnikeza-ke isilothikisa-ke ekuseni kuyona-ke i-breakfast show. Hhayi-ke wengane zakwethu impela-ke thina-ke semboso sithi MTV sithi bafowethu-ke nisivumele sihlabe phasi ngetolo sithi nje ithi bana-ke na ividiyo elandelayo.